Halo Kang. Ya, GMS hadir bos, terima kasih. Kotima Iswandi menyapa Kang Rahmat. GMS, halo. Ayo bos, kita manggung. Ya, aku cuma nyusun kabel doang. Gimana main itu udah. Emel, Nona NTT, sore semua, sore. Yon BJ, assalamualaikum. Waalaikumsalam. ML belum mandi. GMS Kotimah linknya nggak ada ya. Kotimah linknya hanya cuma nomor WA aja. Hahaha. Halo bos Ardion. Aduh, gimana kapan baliknya? Link ya. Bos Ardion wujud nggak bisa wujud. GMS organizer. Halo Bang Robert. Kotima Iswandi menyapa. Ya, ini yang punya live ini. Robert Simanjuntak menyapa Kotima Iswandi. Yun BJ menyapa Ardion Dion hadir lebih awal. Ya, nanti aku kasih pin ya. Surya 16 wujud ya. Robert Kotima Iswandi menyapa Robert. ML Nona NTT menyapa Yon BJ. Hai. Dion menyapa GMS. Wiwit Freedom Surabaya mendarat di sini. Oke. Kotima Iswandi naikin saya dam. Haha. GMS menyapa kakak Dion. Yon BJ menyapa Wiwit Freedom. Dion sore. Kotima Iswandi. Wiwit Robert menyapa GMS organizer. Wah, salam kenal. Ya. ML Nona NTT menyapa Robert. Dion Wiwit Freedom sore. Lukita Rini Vlog. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak Ii Puspa, gimana kabarnya? Buat hostnya salam rock mini. Mbak I menyapa Kak Kotima. Ayon BJ menyapa Mbak I. Yon BJ, Mbak I menyapa juga kembali Bang Yon. Robert menyapa Lukita Rini. Yon BJ menyapa Lukita Rini Vlog. GMS awas Kak Ardion. Ya, kakak Ardion ini lah udah lama dia pulang kampung katanya. Mbak I juga menyapa Lukita Rini Vlog. Lukita Rini, Bang Yon BJ, hai. Kotima Iswandi. Kotima menyapa Luka. Aduh.
Ardion Dion menyapa II Hardomi RBC. Halo pecinta rock mini. Faiz Not hadir menyapa sahabatku Bang Abdi. Oke, Faiz Not. Gimana si Otong udah mandi apa belum? Fatima Iswandi menyapa John DJ. Hahaha, Bang Ardion aku pengguna rock mini dong. Iya, Mbak I. Fatima Iswandi menyapa Ardion. Damai Halepa hadir menyapa. Selamat sore. Lukitarini Vlog. Robert menyapa ML Nona NTT cantik. Lukitarini Vlog. Fatima dan Ardion Dion. Fatima Iswandi menyapa hello semua. GMS iya, ke pulang kampung ke bini muda tuh. Iya. Iya, pulang kampung ke bini mudanya. Ion BJ, Damai Halefa. Fatima Iswandi, Wak Robert. Faiz Not, Bang Yon, selamat sore. Ardian Dion, II Hardomi RBC harus pakai rok mini. Ya, harus. Lukitarini Vlog. Ini kok nggak sama. Damai Halepa, Yon Bu. Ya, Yon BJ, Bos Dion sukanya rok mini. Ya. Aduh. Ardion Dion, Lukarini Vlog ke diri Horas. Ya. Bang Ardion siapa takut? Ya Mbak gimana takut dia itu pakai rok mini kan. Faiz Not, II Hadromi selamat sore juga Bang. Kok Bang. GMS stay home. Ya. GMS di sana pakai organ apa ya? Keyboardnya? Dipanggil abang, Mbak I. Mantap, tapi rok mininya harus sempit. Kalau sempit gimana itu Mbak I jalannya itu tuh, nggak kebayang. Lukitarini Vlog, stay home. Oke. Kotimah tertawa. Robert, Ardion Dion biar Kotimah Iswandi menyediakan tempat. Ya. Dedi Melayu, assalamualaikum. II Hardomo RBC, wujud di berandaku, oke? Oh. Mbak I, itu Bang Ardion udah nunggu itu. Ya, Bang Dedi jepret. Takadeketet. Kotima Iswandi, awas Dedi, jangan Melayu. Ih. Oke, Bang Ardion. Dedi Melayu, halo pecinta rock mini. Dedi Melayu, Faiz Not, uhui, jebret. Jebret ini apa artinya ya? Apa arti itu? Udah Dedi, jebret itu apa? Udah saya siapkan jalan becek dan comberan Dion. Robert Kotima Iswandi, teganya. GSM sang pencetak rock mini. Oh, GSM juga pencinta rock mini juga ya. Kabar Bolang, assalamualaikum, hadir Bang. Oke, waalaikumsalam. Kabar Bolang,
dari Kalimantan. Dedi Melayu, Kotima, yuhu. Melayu, yuk Babs. Babs. Ardian Dion, Kotima, suwe. Kok comberan. Lukitarini vlog, kabar bolang, salam kenal. Ya, kabar bolang, salam kenal dari Lukitarini. Kabar bolang, halo pengisap Rob Mini. Ya. Pengisap Rob Mini. Aduh, kacau ini. Kabar bolang, Lukitarini. Oke, siap. Salam kenal kembali. Dedi Melayu, Ardion. Woi, Anda salah. Aku suka yang pakai rok jebret. Lukitarini, host, nguyu, terpingkal-pingkal. Suwe, Dion. Kabar bolang, wah, pengisap bro. Awas, jangan Melayu. Hostnya suka ngintip dalam Rock Mini. Aduh. Bang Abdi belum mandi ya? Baunya sampai ke sini? Ya belum. Bang Abdi mandinya nanti jam 10 ya. Jam 11. Kotima Iswandi, Dion katanya. Sorry nggak bisa dengar suaranya, Kalimantan hujan deras. Oh ya. Tadi ada live-nya tadi pagi. Mas, tapi mendung. Udah kebanjiran di sana ya, kabar bolang. GMS like 5, terima kasih. Robert like 6 juta, terima kasih. Dedi Melayu, Kotima, aku Melayu ke hatimu. Siha. Ardian Dion, Lukita, ada apa di dalam Rock Minimu? Aduh. Ya, Kotima Iswandi, jam 10 naikin dong, Dam. Ya. Jam 10 ya. Kang Tasil, halo. Kotima, Rock Minimu gimana? Kabar bolang, menyapa Lukitarini. Punyaku, siap OTW. Oke, kabar bolang mengunjungi Lukitarini. Voice note give piano dong bang. Iya. Kang Tasil menyapa Kotima Iswandi, salam. Ardian Dion, Kotima boleh saya lihat isi dalam bro? Aduh, bos Dion. Kotima, di telepon bojo kamu lagi kapok kamu dah. Ketahuan aku. Ardian Dion, suwe. Lukitarini, oke kabar bolang. Kang Tasil menyapa Dedi Melayu, jebret. Apa ini arti jebret nih ya? Saya nggak tahu. Dalam ada yang suwe Dion. Bram 52 menyapa Bang Ardian Dion. Lukitarini menyapa Kang Tasil Damang. Inai Polo. Hi semua, salam kenal. Ya. Dedi Melayu, Kang Tasil, Ghost, jebret. Apa itu artinya jebret? Aku nggak tahu. Ayo kasih like-nya, jangan pelit. Iya, kabar bolang. Dedi Melayu, host kalau nggak tahu anok saya jangan memaka. Ayolah kalau nggak tahu ya biarlah. Anok saya. Ardian Dion, Gas M, siap isap aja dalam roti. Aduh, parah ini Bang Ardion, main langsung aja. Kang Tasil, judulnya Kotimah. Iya, Kang Tasil. Kotimah menyapa. Ardian Dion, Bram 52, halo pecinta.
GMS jebret pakai karer itu bos. Apa itu ya? Jadi Melayu ketima jinakin aku dong Babs. Kabar bolang ditunggu. Bram 52 menyapa kabar bolang. Kabar bolang Lope buat semua yang hadir. Salam dari Kalbar. Ya, dari Kalimantan. Bram 52 menyapa Dedi Melayu. Yon BJ stay home. Yon BJ menyapa Bram 52. Ardion Dion host. Jangan, silakan kalau mau isap dalam roknya aku timas. Aku nggak bisa ngomong lagi. Aduh. Oh, parah ini. Dedi Melayu, jebret, gol. Bang Abdi, Kotima itu istri abang. Oh, bukan, masa istri aku, Faiz. Itu teman aku, itu kakak aku itu, kakak Kotima. Nomor WA sudah dicantumkan. Ayo Japri. Ya. Ardian Dion, kabar bolang. Lapmu dulu bibirmu masih bos. Kacau ini Bang Ardion, kacau. Yon VJ, gol jebret. Apalah itu arti jebret? GMS, Dedi Melayu, Jos, Gandos. Kotima Iswandi, Faiz Dam, jangan kepengen. Kepengen ditempang istri satu. Iya. Takut aku. Faiz Not lah, aku tahunya dari judulnya aku keren istrimu bang. Ya bukan. GMS organizer, kabar menyapa kabar bolang. Yon BJ pesan ditarik. Kotima Iswandi, aku mah apa atus. Ardion Dion, Dedi Melayu bibirnya juga basah habis. Aduh. Luki Tarini, vlog Kediri, Bram menyapa Bram 52, Loha. Ya. Kotima Iswandi, kapok kamu Dam. Iya kapok. Aku kalau udah istri aku, kapok aku. GMS. Kotima mau jadi bini dua tuh bos. Dedi Melayu. Bang Dion, kenapa rupanya lu ngiri ya? Ini Bang Dion ini iri nih mungkin ini. Aku tahu itu. Basah bibirmu. Semprol Dion. Semprol itu apa arti? Nggak tahu aku. GMS organizer menyapa Bram 25. Siti Yulekah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Siti Yulekah. Hadir bos, ya terima kasih. Ardion Dion, Kotima sampai basah rumput yang ada. Aduh, ini kacau ini benar-benar kacau ini Bang Dion ini. Kacau ini. Dedi Melayu, Dion iri hati Kotima, aku yang dapat. Iya, Bang Dion itu iri tuh, Bang Dedi. Iri dia itu. Siti Yulaika, wujud dong. Ya, belum bisa wujud, Mbak Siti. Siti Yulaika, Bang Dedi. Ya, Bang Dedi, Mbak Siti menyapa tuh. Mbak Siti menyapa Ardion Dion.
Dedi Melayu, Siti, dedekku cantik. Ya, Siti, dedekku cantik. Nah, gitu maksudnya. Robert, Siti Yuleka, selamat sore Mbak. Nah, GMS, menyapa Siti Yuleka, halo. D. Susanto, assalam, Yahmini, Paman host. Ya, Waalaikumsalam Paman. Selamat datang Paman. Selamat sore Bang Dam. Sore Kak Esterlin. Halo Kak Esterlin. Kotimah menyapa De Susanto. Vice Note stay home. Oke. Robert menyapa Kak Esterlin. Halo. Kabar bolang hadir lagi. Paman Susanto menyapa GSM. Kak Esterlin menyapa Vice Note. Ardion Dion De Susanto mau ikutan sedap. Aduh, Bang Dion ini kacau ini. Paman Susanto menyapa Kotima Iswandi. Hai Puan Manis. Iya. Dedi Dean Channel. Halo bos, selamat sore kawan. Semangat selalu. Salam buat kawan semua. Oke, Dedi Dean. Dedi Melayu. Dion, yup. Sedap bro. Yakinkan dirimu nggak mau ikut. GMS Organizer. Siti Yuleka. Salam kembali. Kak Esterlin. Pak Robert. Selamat sore. Kabar bolang saya home. Paman Susanto menyapa Ardian Dion. Maunya nyeruput Kang Prabu. GMS Organizer. Denny Dean Channel. Hola. Ardian Dion. Dedi Melayu. Saya belum haus. Kabar bolang stay home. Paman Susanto menyapa Esterlin. Esterlin Willianto stay home. Paman Susanto menyapa Siti Yuleka. GMS Organizer, Estelin Channel, salam. Kotima Iswandi, Kotima menyapa Kak Ester. Kak Ester, Paman Susanto sore. Kabar bolang, suara Bang Dam serak-serak menghanyutkan, asik. Estelin Wianto menyapa GMS sore. Kotima Iswandi menyapa Dam dendang mari kita berdendang, asik. Ardian Dion, Paman Susanto seremput aja langsung seger. Aduh, Dedi Melayu, host, aku anu dulu ya. Oke, Dedi Melayu, terima kasih. GMS Organizer, menyapa Esterlin, mantul. De Susanto, Ardian Dion, jam sudah menunjukkan waktunya nyabun Kakak Prabu. Ini Paman sama Bang Ardion Dion sama aja ini gawatnya. Ardion Dion host, bibirnya juga pasti bas. Aduh, kacau ini Bang Ardion Dion. Ini Paman Susanto juga ngikut-ngikut nih. Paman Susanto, Ardion Dion punya Kotima Iswandi banyak. Aduh, gak bisa baca aku. GMS Organizer, sabunnya habis. Paman Susanto ganti pakai abu gosok. Waduh, parah itu pakai abu. Ngeri itu. Dedi Melayu, Dion, bibirku basah-basahin dong, Babs. Kotima Iswandi, semprol semua. Semprol itu apa ya? Kak Esterlin, stay home. Oke. Ardian Dion, Paman Susanto. Oh-nya nggak banyak. Kemarin sudah dibobot sama GSM. Kotima Iswandi, apa salah dan dosaku sayang? Kotima. De Susanto, GSM, tambahin minyak goreng. Kabar bolang. Nya apa ini yang dibahas? Itulah kabar bolang. Aku juga nggak tahu ini. Kak Esterlin, stay home. Terima kasih. Dedi Melayu, Paman Susanto, sabun Dion habis. Suruh dia pakai amplas. Kacau.
Halo, udah Gifari, udah kanduang nan jauh di mato, udah Gifari, baanyo, kabanyo. Paman Susanto, Kotimai Sandi tidak salah dan dosa pun manis. Ardian Dion, kabar bolang, yang ada di sekitar danau yang ada paling tengahnya. Aduh. Udah Gifari menyapa Game S organizer. Kotimai Swandi hostnya Oleng. Udah Gifari menyapa Kotimai Swandi. Kotimai Swandi menyapa Pra. Hai cantik. Ya aduh. Kabar bolang copyright sebut dulu bulu. Game S organizer. Entah bang asal baca. Orang di bawah pada perang nih. Iya. Kak Sterlin Saihem. Paman Susanto Dedi Melayu. Wah gawat paman. Kotima Iswandi. Oh De Susanto. Ardion Dion. Pragifari mau ikutan nyedot. Nya. Kotima ya. Aduh. Kacau ini Bang Ardion. Kacau. GMS organizer. Pragifari mantap. Kotima Iswandi ditelepon istri, sah kapok kamu dam. Aduh. Ardian Dion, yang sate home gak bakalan maju channelnya. Ardian Dion, GMS nyabun sono. Voice note, dingin banget di sini bang, sedang hujan. Yeah. Voice note di mana ini stay-nya? Udah Gifari, stay home. Terima kasih udah. Baannya udah Gifari. Alah makan alun. Paman Susanto. Pra, halo. Kacau ini, kacau. Udah Gifari, nasi rendang plus teh hangat dah onde mande. Lama bana itu udah Gifari. Ardion Dion, De Susanto, nggak lebat, tenang aja. Madu. Aduh, kacau ini. GMS organizer, Pret. Ardian Dion suruh datang ke Deli Tua. Tuh ada yang minta tanggung jawab. Siapa itu? Ayo Bang Dion, tanggung jawab tuh. Udah Gifari menyapa Paman Susanto. Kotima Iswandi, jambang kamu yang lebar. Voice note, baca komen kurang cepet bang Abdi. Iya, kurang cepet. De Susanto, Ardion Dion mau nanya gitu. Tapi kamu kurang puas kalau nanya iseng doang. Istri kamu lihat live kamu kapok loh dam. Iya. Ardian Dion kayak Mas Eli tua banyak yang minta tanda tangan bukan tanggung jawab. Oh gitu. GMS udah Gifari mutar-mutar. Yoda sinyal payah di Siko. GMS organizer awas ngompol. Waktu kamu hampir mencapai batas wajar. Oke. 15.56. Kita cukupkan sampai 16 ya. Oke, 5 menit lagi. Sadia Subadi, assalamualaikum. Halo, apa kabar? Selamat malam kawan. Malam juga Sadia. Ya di sini masih sore. Voice note lebih semangat lagi dong bang. Iya harus semangat Voice. Udah Gifari. De Susanto GSM jangan mundur sebelum Kotima Iswandi ngompol. Kotima Iswandi nggak dapat jatah ntar malam dah. Udah tadi malam Kotima. Ya tadi malam kan malam apa? Kan Kotima tahu itu. Robert Simanjuntak Pragifari. Halo Pak penjadi misteri. Assalamualaikum. Assalamualaikum Amerika. Wujud.
Everlasting Lilis, selamat malam Manado hadir. Selamat tahun baru semua. Tuhan memberkati tahun baru. Tahun keberkahan, berkat melimpah tetapi kekuatan kesehatan. Ya, Everlasting Lilis. Selamat datang. Terima kasih. Robert Simanjuntak menyapa Kotima malam Sabtu ya. Nanti oke. Udah Givari, Robert Simanjuntak sore Pak. Five not stay home. Oke. GMS Goro Organizer. Paman Susanto siap hajar. Udah Givari, kamera blur, host blur. Iya. Kotima, saya mau live nggak pakai Robert Simanjuntak menyapa Everlasting Lilis. Selamat tahun baru Ibu. Kotima tertawa. Penjeri misteri, ngopi, santuy Kang. Iya, penjeri misteri. Sterlin Wianto stay home. Terima kasih kakak Sterlin. Udah Givari, Kotima, suwe. Vice Note ngopi, mana kopi. Desu Santo menyapa Kak Sterlin. Pragivari menyapa Kak Sterlin pagi. GMS Organizer menyapa Everlasting Lilis Josh Happy New Year kembali. Desu Santo GSM nah lo Kotima Iswandi sudah lepak. Aduh. Kotima Iswandi kirimin lipstick dong biar saya cantik gitu. Iya. Kirim udah Givari kirim. GMS Organizer mantap Kotima biar ku ikutan naik. Udah Givari, Kotima mau berapa kontainer? Udah Givari, Kotima mau berapa kontainer? Budilahi Channel, Bang durasi aman. Oke, Budilahi Channel. Stay home, terima kasih. Desu Santo, GSM jangan naikin. Everlasting Lilis, Robert Simanjuntak, sama-sama selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Kotima Iswandi daripada nggak pernah lipstikan. Oh, memang Kotima nggak pernah ya. Pura-pura itu. Kak Sterlin, stay home. Terima kasih. Penjeri misteri, stay home. Terima kasih. GMS Organizer, hahaha. Kalau nggak dinaikin, entar nggak nyos DS. Aduh. Penjeri misteri, ngintip. Udah Givari, Kotima harusnya dilipstikan pakai pecahan genteng. Surtono Channel. Hadir kawan, nyimak. Selamat sore bosku. Ya, sore. Surtono Channel. Jadi Melayu, gol, jepret semua. Apa itu jepret nggak tahu aku. Everlasting List, GMS Organization. Sama-sama Tuhan memberkati, rezeki mengalir, banyak berkat-berkat kekuatan kesehatan. Amin. Kotima Iswandi, Cuil Seng Kalipra. Budilahi Channel, merapat ke rumah ngopi-ngopi kawan. Oke, Budilahi Channel siap menerima tamu katanya. Desu Santo GMS di bawah aja, diam kayak pohon pisang. GMS Organizer, Surtono Channel Jos. Udah Givari, boleh Kotima, sip. Surtono Channel, ngopi bos. Yang lainnya, salam kenal. Iya, Surtono Channel. Kotima Iswandi, itu Dedi kakinya selalu gitu apa nggak suwe itu? Kenapa kaki Bang Dedi Kotima? Rifki Ramadan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rifki Ramadan.
Pragivari, Surtano Channel, malam. GMS Organizer, terima kasih. Everlisting Lilis, salam persahabatan, salam. Udah Givari, menyapa. Rifki Ramadan, waalaikumsalam. Desusanto, waalaikumsalam. Paman Riki, ya. Kotimah, menyapa Suryono. Kak Esterlin, stay home. Aku sama Kak Esterlin ini sama Kak Yani kadang-kadang aku salah kan. Habis mirip. Dedi Melayu, Kotimah kan ada dirimu yang mijitin. Juli Ardina Rambe, Assalamualaikum, apa kabar sahabat semua? Waalaikumsalam. Juli Ardina Rambe, GMS Organizer, FDI Ramadan, malam bos. Voice note, bang saya mau pamit dulu mandi, dah maghrib mau ikutan di mari mamaku. Oke, voice note, terima kasih ya. Dedi Melayu, Rifki, waalaikumsalam. Ala bapupu, ala bapak lu. Udah Dedi, jadi voice note kau orang awak kok. Bah ceritanya kok. Fatimah Iswandi itu kaki itu, awas we. Udah Givari, Esterlin dipanggil diam aja. Hihi. GMS Organizer, Juliardina Rambe, salam santun. Kak Esterlin stay home. Oke, Kang Rahmat vlog stay home. Kak Esterlin, Bang Pra siap. Voice note, see you next one. Bang Jo, semangat terus bang. Oke, voice note, terima kasih ya. Dedi Melayu, host, mano paja mulut busuk tadi. Itulah dah. Kemana lah hilang tu paja tadi. Nak lang tu gawat kan. Terpaksa pas sensor puak kecil asyik kan. Juli Adina Rambe, GMS Organizer, salam kenal. Bang, salam kenal juga. GMS Organizer. DS ya enggak bos, kayak kuda liar Sumbawa. Aduh. Jadi Melayu, voice note. Nyo ndak kenal awak do. Berarti voice note kurang awak nyo. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Udah jam berapa ini? 17.51. 4 menit lagi. Kak Estelin, stay home. Terima kasih. Udah Givari, aku dorang do west, neck west. Apalah itu? Bahasanya nggak ngerti aku. Irwan 25, Assalamualaikum. Selamat malam. Malam Irwan 25. Di sini masih sore. Kak Estelin stay home. Terima kasih Kak Estelin, mirip Kak Yani. Irwan 25, Pakcik Dedi. Mimi. Danis 0909 menyapa. Kak Estelin juga hadir. Irwan 25, Udah Givari, salam hadir. Kotimah menyapa Irwan. Estelin Wianto, Bang Denis, hai hai. Dedi Melayu, Irwan, waalaikumsalam. Uhui, enak gak mimiknya? Kak Esterlin, sudah mau kabur. Irwan 25, Esterlin, salam kenal. Jadi Irwan 25 belum berteman sama Kak Esterlin ya. Irwan 25, Kotimah Iswandi, salam hormat. Udah Givari, maaf, London ini lagi hujan. Oh, hujan di London yo dayo. Irwan 25, menyapa Kotimah. Kotimah Iswandi, mojok dam. Ya, mojok. Kotimah Iswandi, hormat. Gerak. Dedi Melayu, lama bana nyeruput rokok host. Tahu sudah ya.
Terus 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 Dedi Melayu, terus Rifki Ramadan. Wah, ini apa ini, ada mata hidung, oh kreatif juga ya Rifki Ramadan. Udah Gifari onde mande. Rifki Ramadan, Bang Dedi, apa kabar? Kok Rifki Ramadan kurang awak juga kok, bah cerita kok. Irwan 25, stay home. Sterlin, Irwan 25, selamat malam. Dedi Melayu, udah Rifki nyo nyebut anu. Sterlin Wianto, halo Bang Dedi. Irwan 25, stay home, terima kasih. Sterlin Wianto, stay home. Kak Sterlin. Dedi Melayu, Rifki. Wah, kabar alik. Kok Rifki kok orang awak juga kok cerita kok ha. Rifki Ramadan, Samando, Ambo. Sialah Rifki Ramadan kok ha. Tak tahu Ambo. A78 Uniku Channel. Assalamualaikum host. Maaf nih telat hadir. Waalaikumsalam. A78 Uniku Channel. Terima kasih. Irwan 25 ngintip. A78 Uniku Channel. Salam buat semua yang sudah hadir. Salam kembali A78. Kotima Iswandi, stay home. Pragi Fari, A78 Uniku Channel. Bang Daeng, waalaikumsalam. Kak Sterlin, stay home. Oke. Dedi Melayu. Wah, ange hati nengok pajak tadi kemana? Wah, ajar sekalian. Ayo, kemana tu dah? Kemana? Ange wak danyo. Sudah dibuain pane-pane lah. Ange kompor hanya hilang lah. Anak masuk kaya tu. Rifki Ramadan, apa dek indak tahu Sani Ambo host? Sialah Rifki Ramadan kau nak tahu Ambo tu. A78 Uniku menyapa Uda Gifari. Salam santun. Irwan 25, stay home. Pra Gifari, stay home. Kak Estelin, stay home. Kotima Iswandi, stay home. Dedi Melayu, anu patang tu dah. Yang ma tu dah Dedi, nak tantu dah bodoh. Pragi Fari, stay home. Terima kasih. Onde mande apa sana nak tahu jo sama Ambo. Ya nak tahu Ambo jo Rifki Ramadan ko doh ha. Pepen Linggo hadir. Terima kasih Pepen. GMS Organizer, stay home. Irwan 25, mantap, mantap, mantap. Sterlin, stay home. Mawis 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mawis huruf besar. Mawis menyapa Kak Sterlin, mat sore. Udah Gifari onde mande. Kotima Iswandi, stay home, terima kasih. Dedi Melayu, emak kucing sate kuda liar. Stalin Wianto, Makwis 2 malam. Makwis 2 organizer. Mat sore, Makwis menyapa Uda Gifari. 17.57, 3 menit lagi. Uda Gifari, waalaikumsalam. Makwis 3. Makwis ini berapa semuanya channel ini? Setahu saya 2, yang kecil 1, yang huruf besar 1. Rizky Ramadan, udah Dedi, mano lagu Mato Lalu Ati Betanggang onde. Kok udah Dedi, kok artis juga akhir kok. Game S Organizer, Mawi, salam kenal kakak. Pepen Linggo, host, gacor. Sudah kayak penyiar radio aja, iya. Mawis 2, Rifki Ramadan, sorry. Dedi Melayu, Makwis, huhui, jebret. Irwan 25 menyapa Makwis. Makwis 2. Pepen Linggo, mat sore. Udah Gifari, waktu imsak sebentar lagi. Iya. Makwis 2. Dam. Dendam.
Sangat perhatian. Udah Gifari menyapa Mak Wis, salam kenal. A78, siap Bang Pra. Kak Esterlin, stay home. Kak Esterlin mirip Kak Yani. 10-11. Sama-sama cantiknya. Asik. Dedi Melayu, Rifki. Sebentar sabar Yoda, sedang dioret-oret liriknya. Onde, ditunggu dah. Jana, udah kok nyanyi kan artis sudah ready gitu ya. Lah banyak album udah ready kok. A78 Uniku Channel menyapa Mak Wis. Pepen Linggo sore juga salam. Rifki Ramadan menyapa Mak Wis huruf besar. Halo, wih ada 2. Iya Mak Wis ini setahu saya ada 2. Mak Wis huruf besar. A78 Uniku Channel mat sore. Pragi Fari 11-12 bak pisang dibelah duo pisang indak pisang do dagi Fari pinang. Ayo pinang nak tampak huruf N itu. Jadi Melayu jangan lama-lama dioret-oret baiko kampung. Ayo capek sudah ready. Ketimah Irfandi Mak Wis 2 menyapa Rifki Ramadan. Hehe. Jadi Melayu Rifki alun tahu dah host wak lakaknya lah. Kotima Iswandi hostnya Oleng. Mak Wis 2 Kotima Iswandi mak sore sayangku. Estelin Wianto stay home. Pepen Linggo yang kangen sama gue kunjungi gue. Kita ngosip. Wah. Oke, Pepen siap menerima tamu. Katanya Pepen Linggo. Udah Gifari onde mande pan yang host. Nggak tampak huruf M-nya udah. A78 stay home, terima kasih. Kok istrinya belum telepon dam? Aduh, ketahuan aku. Kampret ini. Oke, sudah 18.01 di Sumatera Barat, bagian Kota Payakumbuh. Aku cukupkan di sini dulu ya, sahabat-sahabat semua. Kalau ada kata-kataku yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di live channel aku, Dam Dendang Akordion Minang. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum.